Pozdrav svima, moje ime je Kristina, imam 18 godina i dolazim iz Podgorice. Sa mnom je danas tu još 4 izvanrednih mladih ljudi iz raznih krajeva regiona i svi ćemo zajedno pričati o nama, mladima i medijima. Svako od njih sad ima zadatak da kaže 3 stvari koje moramo znati o njima. Ćao Nerma, da li ćeš ti početi prva? Zdravo Kristina, pa evo 3 stvari koje trebate znati o meni. Moje ime je Nerma Džaferović, studiram genetiku i bioinženjering u Sarajevu gdje trenutno i živim. Onda kada ne učim, bavim se žurnalistikom, bavim se PR-om i marketingom, a u svoje slobodno vrijeme kojeg imam jako malo od kako studiram, bavim se i aktivizmom, pisanjem projekata, inicijativa, a s obzirom da sam i certificirana omladinska liderica i edukatorica, često držim i edukativne radionice i seminare za mlade. To je nekako ukratko. Ukratko, wow. Sljedeći je Lazar. Zdravo devojke, ja sam Lazar Simić, studiram međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i tu trenutno i živim. Inače sam iz Kraljeva pa sam stalno na relaciji Kraljevo-Beograd jer se trudim da dajem svoj doprinos i svom gradu iako više nisam tamo. I možda neka treća stvar je da upravo u tom duhu stalno sam po nekim projektima, radim puno različitih stvari koje su opet sve nekako srodne i volim to da radim. Eto. Wow, i sada ide Dajana. Pozdrav, ja sam Dajana Ivičić, dolazim iz Hrvatske iz Slavonskog Broda. Imam 18 godina i sam u srednjoj školi, no planiram upisati političke znanosti, a u slobodno vrijeme se bavim PR-om, marketingom i političkim aktivizmom. Skoro da sam ja zaboravila da kažem 3 stvari o sebi. Pored toga što zovem se Kristina, imam 18 godina i dolazim iz Podgorice. Prva stvar koju morate da znate o meni jeste da sam članica našeg YouTube kanala Hexatorm. Druga stvar jeste da se aktivno bavim sportom i tekako me interesuju borilačke vještine. I treća stvar jeste da kada god donosim neku bitnu odluku u svom životu, ja zapravo promijenim nešto sa svojom frizurom. I da li je to dužina ili boja kose nevezana, ali nešto moram da uradim. Drago mi je što smo svi tu i baš mi je sve interesantno što ste rekli, budući da i nama ovo prvo upoznavanje, baš pravo upoznavanje. Budući da ćemo da govorimo o nama samima, mladima i medijima, ako krenemo hronološki, kako su zapravo mediji došli na scenu, novine, pa radio, pa televizija, odnosno televizijski programi, mene, a mislim i sve vas interesuje, to jest donekle i znamo odgovor na to pitanje, da li mi zapravo čitamo novine, radio pretpostavljam i ne slušamo više, i da li gledamo televizijske programe? Šta je recimo kod tebe, Lazare, kakva je situacija kod vas u Srbiji sa vašom ekipom? Pa ne znam od čega da krenem, mislim sve medije koje si ti pomenula su totalno napuštena kategorija. Ja se ne sjećam kad sam poslednji put video nekog svog prijatelja ili poznanika, moje godine, on 20 godina, da je čitao neke štampane medije. Mislim, to se jako retko dešava i opet, ako izuzmemo taj trenutak da sam ja na Fakultetu političkih nauka gde se to obično čita, van toga stvarno nikada. Radio se sluša eventualno u kolima kad se negde vozimo i to je retkost sada. I televizija je, mislim, zašto bi neko gledao televiziju, zašto bi neko uključivao televizor kad sve što tu postoji može da gleda bilo kad na internetu i svoje sobe na svom telefonu, laptopu, tako da i to izumrela kategorija. I mislim da je to baš onako, da je tako kod većinskog dela mladih u Srbiji, a čini mi se da nije samo u Srbiji tako, nego da je tako svuda. Pa, dakle, iz toga ti si donekle rekao razlog zbog čega u stvari mladi ne gledaju televizijske programe, to je dakle dostupnost tog sadržaja na drugim kanalima. Cure, kakva je stvar kod vas, kod vaše ekipe, vašeg društva, da li vi čitate novine ili pratite neke televizijske programe i ako ne, zašto ne? Pa u suštini u Bosni i Hercegovini je manje više ista situacija kao i u Srbiji, vjerujem svugdje u našem regionu. Također, ne sjećam se kada sam posljednji put vidjela nekog da čita novine, na primjer stan u kojem ja živim sa svojim cimerom, mi uopšte nemamo televiziju i apsolutno nam nekako osjećamo potrebu da je imamo ili da je gledamo, jer kao što je Lazar već rekao, sve nam je to nekako dostupno preko interneta putem samo jednog klika, što nam sve to čini dosta jednostavnijim zapravo.
Baš me nekako sad zaintrigiralo to što si rekla da ti i tvoj cimer nemate zapravo televiziju u stanu, zato što kod nas u Crnoj Gori mladi najčešće televiziju drže zapravo kao neku drugu osobu, da ne kažem treću osobu, odnosno najčešće imamo upaljen televizor samo iz razloga da bi bilo neko to drndanje, taj neki šum u pozadini i da bismo imali osjećaj da je tu neko, da se ne bi osjećali usamljeno. A što se mene konkretno tiče, ja televiziju, odnosno televizijske programe gledam svake 4. godine, odnosno svake prestupne, to dođe kada su izbori i jedino se tada prati televizija u mojoj kući. Dajana, kakva je stvar kod tebe? Pa situacija u Hrvatskoj je otprilike ista kao i svugdje, gdje mladi se više ne... televizija im nije potrebna, da to kažem, imaju sve što im treba na njihovim računalima, na mobitelima, informacije čak toliko ni... Reći da ih ne interesiraju ni nekakve informacije o tome što se događa u svijetu, tako da ako ih nešto interesira, to su stvari koje su njima bitne, dakle nešto oko fakulteta, nešto oko obrazovanja je to većinom, uglavnom sve što je bitno u tom području kod mladih. A kada su novine u pitanju, to se ni ne koristi. Dakle, ne postoji ništa što bismo mogli uraditi da novine nekako postanu zanimljive mladima, ali što se tiče televizije, da li to znači da se televizija kao kanal distribucije informacija treba u potpunosti otkloniti ili ipak možemo nešto uraditi po pitanju inovativnosti i kreativnosti da televiziju i televizijske programe opet približimo mladima? Šta je to što nas interesuje? Pa ja bih rekla da je tu dosta učestal problem što kada se na televiziji nešto prikazuje i ako je u pitanju nešto vezano za mlade, dakle radi se o budućnosti mladih, radi se o mladima i onda oni dovedu kakve stručnjake koji imaju 50-60 godina, koji su, da kažem, davno bili mladi i koji nemaju apsolutno ništa vezano s mladima. I onda mislim kako netko tko nije mlada osoba pričati o nečemu što je bitno za mlade. Tako da, to je... Vidjela sam Lazarove faca bilo ono malo kao teško pitanje. Šta je, Lazare, to što interesuje mlade u Srbiji? Pa ja se slažem sa Dajanom, ona je na dobrom tragu kada kaže da ne možeš da napraviš emisiju koja treba da bude navodno o mladima i da dovedeš nekog ko ima 50 ili 60 godina i 40 je mnogo za tu situaciju. Mislim da ako hoćete da, ako ljudi koji prave sadržaj na televizijama, ako hoće da približe to mladima, moraju da stave nas mladi iza. Znači, treba mi da budemo sa druge strane, odnosno na ekranu, da pričamo ovako kao što mi sada pričamo, da to bude jedna opuštena atmosfera, naravno da treba da budemo vulgarni i da lupetamo gluposti, to nikad ne treba da bude opcija, ali prosto treba da postoji taj neki nivo identifikacije. Ja hoću da vidim nekog ko me podsjeća makar fizički i po godinama na mene i onda ću ja da pratim šta on priča i o čemu se tu radi. I ako pričamo i nekim ozbiljnim temama, to će prosto da bude zanimljivije, jer priča neko koji je mojih godina, ako može da mi kaže nešto, a da se ja iskustveno povežem sa time što priča. Tako da glavna stvar bi po mom mišljenju bila da stave mlade ljude sa druge strane, odnosno na ekrane, i da ti mladi ljudi budu mladi i kada ih tu postave, da ne glumimo njih, nego da budemo ono što Pa da, to je ona priča koja se vrti u krug, da bi se zaposlio treba ti iskustvo, kao mlad nemaš dovoljno iskustva, a kako ćeš ga steći ako ne probaš, odnosno stvaraoci i kreatori tog medijskog sadržaja i uopšte ljudi koji se bave medijima očigledno ne shvataju koliko je bitno da mi učestvujemo u stvaranju i kreiranju sadržaja koji nas interesuje. Međutim, Nerma, recimo, šta vi tamo gledate, šta vas interesuje? Da li pratite neke portale ili da li postoji neki sadržaj na televizijskim programima koji vas interesuje, ali nije dostupan na domaćoj sceni? Što se tiče televizije, kao što sam već spomenula, mladi u Bosni i Hercegovini ne prate toliko televiziju. Zašto? Zato što nema dovoljno sadržaja koji je zapravo namijenjen mladima, kao što su Dajana i Lazar već spomenuli. Tu su uglavnom dnevnici, na primjer, koji nama toliko i nisu zanimljivi, neki sadržaj koji je namijenjen starijoj populaciji ili za one najmlađe neki crtači. Kada govorimo o drugim medijima, ja bih istaknula zapravo omladinski magazin Karike, za koji ja sama pišem.
jer mislim da je to trenutno jedini portal u Bosni i Hercegovini koji je isključivo namijenjen mladima i koji u fokusu zapravo samo isključivo ima mlade ljude kojima se direktno obraća. Dajana, da li vi imate neki kanal, recimo neki kanal, neki portal, nešto što je posvećeno mladima, da mladi učestvuju u kreiranju tog sadržaja u Hrvatskoj? Sačekat ćemo malo, možda je problem do konekcije. Recimo, dok se Dajana poveže, Lazare, ja sam primijetila da u Srbiji ima, ne znam da li je portal ili je televizijski program, sad ti ćeš me ispraviti, ali vidjela sam da postoji Red TV. I tu sam vidjela da često ima mladih, da se mladi dosta provukuju, to jest influenceri, neki youtuberi, da se oni dosta provukuju kroz taj Red TV. Šta je to zapravo, možeš li nam ti objasniti? Da, pa to je zapravo noviji format, ja ne znam otprilike kada je osnovan i kada je počeo da radi, ali znam da je novije i da oni imaju i portal, dakle internet portal i tu televiziju i to je zapravo kada sad ja razmišljam šta bih mogao da ti kažem o tim medijima, pogotovo taj televizijski format koji se bavi isključivo mladima, to je jedino što postoji, ali opet i to je jako važno krenuti i od tog jednog medija koji ima i svoje predstavljanje na televiziji i da oni dovode ljude koji su popularni na društvenim mrežama, YouTube, TikTok, Instagram i tako dalje i razne druge ličnosti. Ja sad ne bih ulazio u to koliko je to... Koliko je to dobar primjer zapravo. Da, mislim upravo to. Treba naravno razgovarati... Staviti neku selekciju i kada je u pitanju dovođenje gostiju, naravno. Apsolutno, ali kažem, jako je pohvalno krenuti uopšte i od toga. Mislim, treba tu dovesti i neke druge ljude, ali to svakako treba da bude na nekom drugom mediju i treba ih postojati što više. Tako da oni daju odličan primer za sve koji žele da se bave mladima i da to je ono što sam zapravo malo pre rekao, da oni time što postave neku mladu osobu koju mi znamo sa društvenih mreža i znamo otprilike šta radi i čime se bavi, oni me automatski zovu da ja to gledam i da napravim neku interakciju sa njima. Tako da možda je i pored te televizije ima dosta portala u čim redakcijama sede mladi ljudi pišu za druge mlade ljude, tako da nije toliko malo sadržaja, ali sve je to još uvek nekako pionirski posao. Treba tu mnogo više da se radi. Pa jeste, recimo ja kada gledam ovako, ne znam da li je situacija takva i kod vas, ja dosta sadržaja zapravo tražim na nekim inostranim kanalima, zato što domaći mediji imaju potencijala, imaju sredstava, imaju načina da iskoriste priču informacije, ali to jednostavno ne rade pravilno. Kao da ne koriste svoje resurse, a onda mi vremenom i ovo s inostranih kanala postaje dosadno, zato što recimo na televiziji kada pratim Fox Life, gledam neku seriju koja se emitovala prije 3-4 godine, ja sam je već odgledala na Netflixu ili negdje. Da, u suštini, pogotovo na televiziji, konstantno se vrti jedan te isti sadržaj, jedan te isti filmovi se puštaju. Ono što je meni također zanimljivo, ok, Srbija, na primjer, barem ja tako mislim da ima sjajnu filmsku produkciju, Hrvatska ima super neke serije, ima neke edukativne kvize, dok mi u Bosni i Hercegovini u suštini ne imamo ništa takvo, mi emitiramo te vaše sadržaje, tako da fali nam nekih baš edukativnih kvizova, nekih, zašto ne snimiti neku seriju ovdje u Bosni i Hercegovini. Na primjer, baš sam se iznenadila jer je u Bosni i Hercegovini zapravo nedavno započeto snimanje jedne serije koja je zapravo namijenjena mladima i super jedan primjer i svi su nekako oduševljeni, zove se Stručni štab. I zapravo ono što je zanimljivo je da su taj projekat pokrenuli mladi i svi oni koji glume u toj seriji su zapravo mladi ljudi. Oni pokušavaju na neki satirični način da predstave zapravo, na primjer, političku scenu u Bosni i Hercegovini i neke malo ozbiljnije teme kojima se mi toliko i ne bavimo. Pa kada si se već dotaknula tih satiričnih tema, ja bih sada napravila ovako jedan odskok sa ove naše teme. Da li je satirični jezik razumljiv među našom generacijom? Da li mladi razumiju ironiju, sarkazam? Ja bih rekla da je. Evo, imamo u Hrvatskoj slučaj sa jednom emisijom, zove se Prime Time. U Srbiji je to isto 24 minute sa Kesićem i mladi to prate. Znači, mladima je to interesantno. Ja sam hrpu ljudi, ne samo mladima, i odraslima, prije će nekako pogledati iz toga, jer na satiričan način obrađuju
To što se događa u državi, mislim, nekakve informacije koje možda su suhoparne da se gledaju na dnevniku, da se čitaju na portalima, novinama ili što već. Oni to onako u jednom zanimljivom videu, u nekakvih 20 minuta obrade i pokriju u biti sve što su ovih mediji tjedan dana razvlačili po tekstovima koji imaju preko 2000 riječi, po kakvim emisijama koje imaju preko sat vremena, po vijestima koje imaju sat vremena. Oni to jednostavno naprave u kratkom vremenu, na interesantan način, na način koji je pristupačniji mladima. Pa da, ajmo sad to sve nekako da povežemo. Do sad smo govorili, mada i često mladi u društvu govore šta ne žele da gledaju, šta im smeta, šta im ne odgovara, nekako uvijek se žalimo, ne to, ne ovo, ne ovako, ne onako. Šta je zapravo to što želimo? Kakav mi sadržaj hoćemo, gdje hoćemo da ga gledamo, koga hoćemo da gledamo, kakva je tu situacija? Recimo, ja smatram, to jest moje društvo ovdje je takav utisak da svi želimo neki kreativan, inovativan sadržaj, odnosno nešto što će nas vizualno privući, a opet da kasnije bude interesantno da bi nam držalo pažnju. Ja bih rekla da mladima više ništa nije interesantno, bar po svojoj generaciji to gledam i kada malo pitam svoje vršnjake kao vijesti, čitaš ti što da je važno? Ne, kao zašto ne? Zašto bi, zašto mene to zanima? Oni svi nas slažu, govore nam krive informacije, ja više ne znam što je točno što ću ja pročitati, a što je istinito. Tako da i to igra veliku ulogu. Nije toliko ni do tog nekakvog kreativnog sadržaja, nego je do same srži sadržaja čak stvar, ali naravno da i kreativan sadržaj igra ulogu isto. Herma, Lazare, šta vaša ekipa hoće da gleda? Šta vi hoćete? Hajde da čujemo konkretno. Pa, konkretno kada pričamo općenito generalno o svim medijima, da li su portali, televizija ili bilo šta drugo, mladi žele sadržaj koji je kreativan, kao što je Dejana spomenula, koji je zanimljiv i koji je njima razumljiv. I to je nešto što je jako važno, da portali ukoliko dostavljaju neke informacije, ako im je ciljna grupa mladi ljudi, da to zapravo bude jezik koji je razumljiv mladima, koji je njima pristupačan. Pored toga, da to budu neke informacije koje njima zapravo jesu korisne, jer mladima, na primjer, ukoliko da nešto saznaju, nisu dovoljno informisani o nekoj temi, jako im je teško pronaći takve izvore, dakle neke informacije koje su njima zapravo potrebne u svakodnevnom životu. Ja sam se, na primjer, kod nas su prošle godine bili održani izbori u Bosni i Hercegovini, pisala sam članak za karike zašto mladi ne izlaze na izbori, zašto bi trebali da izađu. Da sam shvatila, ok, pa mladi ne znaju zapravo ni kako se glasa, jer je kod nas, mislim, svi znamo da je u Bosni i Hercegovini malo specifična situacija, jer imamo najkomplikovaniji definitivno sistem vlasti na svijetu i mladi zapravo stvarno i ne znaju kako se glasa u Bosni i Hercegovini, za koga se tačno glasa, jer mi nemamo samo jedan glasački listić, nego ih imamo puno više, nemamo jednog predsjednika, imamo 3 predsjednika i tako dalje. Da, pa evo, ja ću da kažem šta je meni zanimljivo, a zašto pričam šta je meni zanimljivo, jer se ispostavilo da su to rezultati jednog malog istraživanja koje smo radili na lokalnom nivou u mom, dakle, rodnom gradu u Kraljevu, i ispostavilo se da najviše mladih želi da čita o običnim drugim mladim ljudima i njihovim pričama. Naravno, tu su uvek putovanja. I treća stvar koja je meni bila najzanimljivija su aktuelna društvena dešavanja. Sad, šta se tu dešava? Tipa, prošle godine su i u Srbiji bili izbori i prošle godine su bili u Americi izbori i sada meni je to bilo fascinantno da posmatram sa kolikim žarom se komentarišu predsjednički kandidati u Americi, Trump i Biden, koliko se ljudi daju na svojim storijima na Instagramu, objašnjavaju zašto treba glasati za jednog, zašto za drugog, zašto nikako ne treba glasati za ovog, pogotovo što, eto, Srbija ima neki specifičan odnos sa SAD-om zbog dešavanja 99. I meni je to bilo u neku ruku simpatično, ali kao vidim,
vidim, zanima ih, bave se nečime što je onako, da kažemo, vruća tema u celom svetu i dobro je što zanima i mlade, a onda se setim šta se desilo u junu iste godine kada su bili izbori u Srbiji. Naravno da kod nas izbori ne mogu da budu na tom nivou kao u Americi, jer prvo izvesno je šta bilo izvesno ko će pobediti i tako dalje i mnogo je tu velika razlika u tom smislu, ali niko se nije potrudio da možda da neko svoje mišljenje, da da neki svoj stav o nekom kandidatu ili, mislim, ako čak nisi hteo da izdvojiš nikoga kao nekoga zbog koga bi ti glasao, reci zašto to nisi hteo, reci kao muka mi vas je, loši ste, ne obraćate se mladim ljudima i tako dalje. Tako da, eto, te aktuelne društvene teme su zapravo jako zanimljive i pecaju mlade i što je, da li kažem, najgore ili najjače, jako nas dele, mislim, ulazi se nekad u velike diskusije i rasprave i nekad malo ide u ekstreme, ide se sa jednog na drugi pol, pa bude malo čudno, ali dobro, drago mi je da nešto makar budi tu iskru da pričamo o tim stvarima. Znate kako, kod nas obično unaprijed zna ko će dobiti izbore, pa zato i ne vlada neka tolika neizvjesnost oko toga. Pa da. Ja bih se isto htjela nadovezati na ovo što je Lazar rekao. U Hrvatskoj je ista situacija. Dakle, ja gledam na medijima i mi mladi više pričamo o tome što se događa na izborima u SAD-u, sasvim drugom kontinentu, čak nije ni država druga. I oni su više upućeni u te kandidate tamo, u njihove političare, u njihovu političku scenu, nego što su upoznati s našom domaćom političkom scenom. Pobogu, oni ovdje ne znaju ni tko je nama premijer, tko je nama predsjednik. A bitno da tamo u Americi znaju tko je pobjedio, s koliko je glasova pobjedio. Pa to kod nas u Crnoj Gori nije bio slučaj, zato što ove godine smo mi isto imali parlamentarne izbore, tako da mladi kod nas nisu bili toliko okupirani Trumpom i Bidenom. Sada nekako malo mi je čudno da čujem da su mladi mnogo više zainteresovani za nešto što se dešava na drugom kontinentu, nego za ono što se dešava kod njih samih. Ali možda bih to povezala sa ovim što je Nerma rekla, da smo navikli da na Balkanu unaprijed znamo ko će osvojiti izbore, tako da nas to više i ne dotiče, nego gledamo šta se dešava po svijetu, kakve se promjene rade tamo i zapravo ne trudimo se da bilo šta promijenimo kod nas. A ne bih rekla da je to. Mislim da je činjenica da su mladi više upućeni u te američke izbore. Nisu sad to bilo koji izbori, ne znam, španjolski izbori. Ne, u pitanju su američki izbori jer oni velike količine novca ulože upravo u te online PR, online propagandu, da bih rekla. I mi većinu, a tako nekakvih stvari na društvenim mrežama i pokupimo s američke strane, jer oni u biti dominiraju društvenim mrežama, da bih to tako rekla. Pa ja mogu reći, ja sam ispratila, izvini što sam te prekinula, ja sam ispratila neke izbore u Hrvatskoj kada se za predsjednicu kandidovala Ava Karabatić. A dobro, i to je isto bio nekakav PR stand koji, mislim, ona se nije kandidirala za predsjednicu, to je samo bilo u medijima tako. No, upravo to, takve stvari dopiru i do drugih zemalja. Dakle, tamo kod njih je komična situacija na izborima, ali isto tako, što sam rekla, oni ulažu velike količine novca u te PR propagande, gdje, dakle, to dođe i do ostatka svijeta. Tako da, to je isto bitno. Dakle, shvatili smo da smo više informisani o nekim drugim temama, to jest temama sa drugih strana, zato što jednostavno ti ljudi, ti kreatori i stvaraoci medija znaju kako da dobro plasiraju zapravo informacije, odnosno eto kako da informacije dođu s jednog kontinenta na drugi u pravo vrijeme. I nekako, šta sam ja zaključila dok smo pričali o svemu ovome, da zapravo želimo sadržaj u kojem smo mi akteri. Nerma je pomenula zašto se recimo ne snima neka serija u Bosni. Bilo bi super kad bi mi svi zajedno mogli da snimimo neku seriju tu u regionu, mislim da bi to svi gledali, to bi stvarno bilo super, ali jednostavno mediji nam ne daju šansu, odrasli da se tako izrazim, ne daju nam šansu da nešto takvo uradimo i ne znam da li ste vi primijetili, ali mladi iz tog razloga prave neke druge sadržaje, kao što je recimo meme ili neki stikeri, ne znam kakva je situacija sa tim kod vas. Ja bih rekla da su mimovi postali nekakva nova vrsta medija.
Zato što, jednostavni su, to je slika, malo je teksta i vrte se svugdje po društvenim mrežama, gdje je za našu generaciju Instagram, rekla bih, najpopularniji, i Twitter, gdje mimovi se non stop vrte i onda sve informacije koje su bitne u svijetu, koje su bitne u regionu, u zemlji u kojoj smo, se vrte preko mimova. Napravi se nekakav smiješni kontekst toga svega, ali u biti iz toga mi možemo izvući nekakvu informaciju o tome što se događa. Evo, zadnji slučaj možemo reći da je bio kada je zapeo brod u Suezkom kanalu. Hrpa mimova o tome je bila. Ja sam prije vidjela, mim, šta se sad događa, kakav broj, kakav Suezki kanal, šta, i onda sam tek išla proguglat o tome što se stvarno dogodilo. Dakle, moj prvobitni susret s tom informacijom je bio preko samog mima, isto kao i s većinom mladih. Upravo zato sam i rekla američki izbori zašto su nam bliži, jer su se oni koristili mimovima oko toga svega. Dakle, mi smo automatski kroz mimove se susreli s tim informacijama. Isto je sa izborima u Hrvatskoj, isto sa bilo kojom aktualnom temom u Hrvatskoj ili u svijetu. Prvo, svi naprave mim jer je to tako viralno je, gdje dođe svugdje, znači to ljudi dijele non stop, zanimljivo im je i tako informacije u biti dođu do svakoga. Tako da bi stvarno mogla reći da se mimovi mogu shvatiti kao novi mediji. Da, evo, ja bih baš nastavio ovdje gdje je Dajana stala. Mi smo čak malo i srbizovali tu reč, pa možete da čujete kod nas mema umjesto mim. Ne znam da li to ima kod vas ta mema. Ona je postala toliko zastupljena, naročito na Twitteru, pošto sam ja aktivan i na Twitteru. I ono što mi je zanimljivo je da svaki put kada nešto bude boom na Twitteru, ima masu fejvova, retweetova i tako dalje, na Instagram dođe posle 5, 6, 7 dana i onda na Instagramu to dele jako popularne stranice koje imaju po stotine hiljada pratilaca i prate ih ljudi iz svih naših zemalja i onda mi bude smiješno kao joj bože vama je ovo sad zanimljivo i smiješno, mi smo to videli pre 7 dana, već je trulo, mislim, već je bajata fora, ali dobro, nema veze ako će tako da stigne do njih, a još nisu napravili nalog na Twitteru, nije ni to problem. I evo da ovi mimovi sa Suezkim kanalom, ja sam mislio da će do sada proći već jer brod je prošao konačno kroz kanal, međutim i dalje su tu, ali dobro, to je jako simpatičan način da se nešto predstavi, što kaže Dajana, da čuješ prosto za neku vest. Samo uvek postoji jedan veliki rizik da se neke delikatnije teme, a u Srbiji je dosta u poslednje vreme aktuelno seksualno nasilje, silovanje i prijava svega toga i onda kako se ljudi prosto odnose sa tim. Tako neke ozbiljne teme i delikatne teme ne smeju prosto da dobiju prostor u mimu, jer je mim sam po sebi jedna satira, jedna ironija i onda sve nekako relativizuje, a ovakve stvari ne bi trebalo da prosto dođu uopšte u mogućnost da budu smešne i relativizovane, jer se radi o ozbiljnim temama, ali kada se zaglavi neki brod i neko košta milijarde dolara, pa dobro, to možda za nas nije toliko strašno, ali za neke druge stvari mora da postoji granica. A znaš šta, rekla bih da mislim, to je sloboda tih ljudi na mrežama, da možemo pisati o čemu god hoćemo, možemo praviti bilo kakav sadržaj. Da, to je dvosjekli mač, može se reći. Neke teme, one možda izađu na površinu prije nego što ćemo ih ovako pročitati, ali opet neke ozbiljne teme završe kao predmet zezancije, što nije dobro, ali opet mislim... Da, dvosjekli je mač. Dobro je što se može čuti o tome, dobro je što se priča o tome, dobro je što je aktualno, a sad koliko je dobro što se to sroza na taj level da je to samo nekakva zezancija na internetu. Ali ja se opet slažem sa tim što si ti, Dajana, rekla da su mimovi zapravo jedan novi medij, sam za sebe, i mislim da je to upravo odgovor mladih na nepažnju medija, medijskih kuća, medijskih sadržaja, odnosno medija koji nam ne daju prostora i da je zapravo mim revolt na sve to. Da i mi hoćemo da se uključimo i da mi zapravo pravimo super sadržaje. Kod nas mladih, među nama, u mom društvu u Crnoj Gori, zastupljeni su recimo Viber stikeri. To je nekako slično kao mim, samo što je u tom drugačijem obliku i mi konstantno pravimo neke ironične, satirične Viber stikere, podsmijavamo se, zasmijavamo se, opet širimo neke informacije i to se koristi u apsolutno svakoj Viber grupi
mada su inače Viber zajednice kod nas neki vid informisanja, tako da i to je kod nas ovako da kažem popularno. Ne znam kakva je situacija kod vas sa Viber stikerima? Kod nas, da, imaju Viber stikeri, više je aktualan, rekla bih, WhatsApp, isto WhatsApp stikeri, a ja i moje društvo češće koristimo Discord i onda isto tamo ima opcija na one reakcije da se stavi tak nekakvi. I uglavnom to se iskorištavaju stvari iz mimova, dakle slike koje kako iz mimova se koriste za to, dakle to je isto primijenjeno jedno na drugo. Možda bismo to mogli povezati s tim da je zapravo nekako, da kažem, slika preovladala ton, odnosno da je nama zapravo vizualizacija mnogo bitnija od onoga što čujemo ili onoga što pročitamo, da će nam uvijek slika okupirati pažnju pa onda nastaviti, zainteresovat će nas jednostavno pa ćemo time nastaviti da čitamo, da gledamo, ne znam ja šta već. Da, složila bi se. I sviđa mi se ova fraza što si rekao kao da je to nekakav revolt mladih gdje se koristimo drugim nekakvim načinima, jer stvarno je, može se reći da je revolt mladih jer mi nemamo prostor da pišemo više da se mladi sami mogu izraziti. Da, ima YouTube i YouTube je jako popularan, YouTuberi su iznimno popularni u cijelom svijetu. Kod nas, evo u Hrvatskoj imamo Jumboost, vi isto imate u svakoj zemlji nekakvu svoju verziju tog našeg Jumboosta. I to je predivno što imamo nekakav način da se izrazimo, da se bavimo temama koje su nama bitne, da se mladi bave mladima u biti. Što bi bilo divno da se može i na TV-u emitirati. Evo, neko je bio prije još spomenuo kako Hrvatska i Srbija imaju dobru televizijsku scenu. Ja ne bih rekla da Hrvatska ima dobru televizijsku scenu, ali za Srbiju stvarno moram pohvaliti. Imaju wow sadržaj, tipa ona serija i film Južni vetar je bio hit u cijelom Balkanu. Ali isto je serija primljena, napravljena je za mlade u biti i imaju tu i žargoni i vulgarizmi i svašta, ali je napravljena na način da je pristupačna mladima. Ja znam da to svi gledaju, stvarno je super i sam Biković je bože poznat i u Rusiji i u cijelom svijetu je čovjek glumac poznat, što je stvarno svaka vam čast i nešto sam čitala kao da planira otvoriti filmsku kuću u Srbiji, vezano sa, ne znam je li bio Disney ili uglavnom isto nekakva velika američka kuća kao povezani s njima. Tako da rekla bih ako u Srbiji uspije to buknuti da će to biti odlično za cijeli region jer bit će napokon nekakvog i televizijskog sadržaja za mlade. Isto što je bilo već spomenuto da se na TV-u stalno emitira sadržaj koji je bio aktualan prije 5-10 godina. Mislim, ljudi, halo, ajmo se malo modernizirati. Zašto bi gledala nešto što sam pogledala prije 3 godine, ako mogu na internetu pronaći odmah što je tek izašlo, tako da i to isto. Da, ja se definitivno slažem sa svima vama. Zašto mislim ja lično da su filmovi toliko popularni? Baš ono što ste vi neki spomenuli, jer je to sadržaj koji kreiraju mladi, to je sadržaj koji mi svi možemo da kreiramo i zbog toga nam je zanimljiv, jer mladi kreiraju sadržaj za mladi, koji je zabavan, koji je zanimljiv, a koji nas istovremeno informiše o nekim temama. Da, ja moram samo da se kao predstavnik Srbije zahvalim za ove pohvale za Južni vetar i popularnost. Jako mi je drago da to čujem i jasno mi je zašto je to tako i bit će, evo sad izlazi i drugi deo koliko znam. Pa radi se o tome da definitivno su oni malo podigli filmsku, ne malo, podigli su filmsku produkciju na jedan viši i dosta popularniji nivo i mladi, ali kad kažem mladi, bukvalno i klinci koji možda ne spadaju zakonski u grupu mladih, pa sve generacije nadalje se jako lože na taj sadržaj i to je dobro jer ako ti posle googlaš i vidiš ko je Miloš Biković, ko su neki drugi glumci, kao dobro je da makar nešto od njih saznaš i da ti budu u neku ruku, kad si u tim godinama da ti treba neki uzor, ok, oni treba da budu uzori jer su uspešni, radni i tako dalje i tako dalje. Samo postoji jedan problem opet koji se nadovezuje na pogrešnu interpretaciju tih sadržaja. Dešavalo se da to je bila baš jedna boom priča kad se emitovala serija u jednoj epizodi, u jednoj sceni. Ja se ne znam kako se zove, ne sjećam se prosto kako se zove lik u seriji i filmu, to je jedan policajac ili tako neka titula u vezi s tim.
ostaje u svom stanu sa nekim mladićem koji je, jel, njemu ljubavnik i oni tu kreću da se ljube, mislim, to je to, ništa više od toga. I nakon toga su se masovno, uglavnom mlađi muškarci, odnosno više dečaci, nisu ni muškarci, javljali glumcu koji glumi tog čovjeka i pretili mu smrću, što je pogrešno na mnogo načina. Prvo što je to jedan strašan oblik homofobije, drugo što je to jedno veliko nerazumevanje i nerazdvajanje uloge koja se igra u seriji ili filmu i onoga što je u realnosti, tako da opet treba biti obazriv, ne znam, nekad neki sadržaj stvarno mora da se pogleda kome se plasira i na koji način. Mislim, treba da postoje neke osnovne, da kažem, osnovne veštine tumačenja, čak i tako neke serije koja je totalno za mlade ljude i u punom gasu, jer dešavaju se onda jako neprijatne situacije koje ne bi trebalo da se dešavaju, kao što je bila ova. Tako da ima tu svega i baš zato je popularno, zato što ima svega što je mladima zanimljivo, od tih nekih takvih scena do pucačine, mafije i tako dalje, ako mi svi dobro znamo da je to jako popularno u našim zemljama, ja bih rekao nažalost, ali prosto tako je. Pa, društvo, ne znam da li vi vidite, ali mi smo skoro pola sata malo više pričali o svemu ovome. Ja imam utisak da bismo mogli da pričamo još ne znam ja koliko o svemu ovome. Sada bih vas možda, ne znam ja, ajde da i ovo bude kao neka igrica, da za sam kraj dotakli smo ove razne teme. Čak je Dajana, vidjeli smo da postoji dosta lažnih informacija koje samim tim stvaraju pogrešnu percepciju o nečemu. Ja sam pomenula da sam čula da se Ava kandidovala za predsjednicu, to se ispostavilo da uopšte nije bilo tačno, ali eto, nezdani mediji su to tako prenijeli. Mada uvijek tu postoje neke lažne vijesti, neki neprovjereni izvori i sve to, ali to je neka tema za sebe. I kada vidim koliko smo pričali o svemu ovome, bilo bi super da pokrenemo neku seriju ovih podcasta, da iz nedelje u nedelju imamo neke nove epizode u kojima ćemo razglabati o svemu ovome i u kojima ćemo zapravo natjerati medije i medijske kuće da nam dozvole da sami kreiramo sadržaj koji želimo da gledamo. Tako da sad možemo svo četvoro u par riječi da zapravo pošaljemo jednu jasnu poruku, a to je šta zapravo želimo. Dakle, konkretno neke riječi šta želimo od medija, kakav je to sadržaj, na koji način, na kojim portalima. Hoće prvi, ja teško. Evo, ja ću. Ja bih prije svega rekla da mene na portalima stvarno ne interesuje ono što je kod nas često aktualno, na primjer šta je Džejla Ramović jela za doručak. To nije nešto što je meni od neke životne važnosti. Mene interesuje, na primjer, dok nisam upisala fakultet, kako da apliciram, neke takve stvari koje zapravo sačinjavaju moj svakodnevni život. I nešto što je jako kratko, ali jako zanimljivo i nama razumljivo. Hajdemo, Lazare, ti sledeći. Da nas spasiš malo dok Dajana i ja razmislimo. Da, pa ja tražim, da ne kažem zahtevam, to je možda prejaka reč, ja tražim da nas saslušaju i da nam daju mogućnost da im pokažemo da naš sadržaj neće biti loš i da neće biti nekvalitetan zato što ih mi nećemo slušati kako da se pravi, jer prosto oni, koliko god bili dobronamerni prema nama, ne znaju šta nas zanima. Znači, ne mogu da se postave u moje cipele i ne mogu da znaju šta zanima mlade ljude, zato samo dajte taj prostor da vam dokažemo da nismo loši. A vi nam pomozite ako nešto negde zaškripe, ali dajte nam taj prostor. Evo ja tražim. Ajde ti. Ja zahtjevam da mediji budu pristupačniji mladima i ja se moram pohvaliti, mi u Hrvatskoj imamo jedan stvarno izvrstan medij, zove se Srednja HR, to je jedan portal namijenjen mladima i već je nekih 10 godina aktualan i on je toliko popularan da se mladi na njega oslanjaju da tu dobiju sve informacije koje su njima bitne. I ja sam imala tu sreću da sam pitala Marka koji je napravio biti taj portal, koja je njegova tajna da je on tako popularan među mladima. I kaže kao, pa tajna je u tome da mi se obraćamo mladima i isto tako mi uzimamo mišljenje mladih. Oni ne govore nama u trećem licu sa nekim stručnjakom koji, što sam na početku rekla, ima 50-60 godina, nema blage veze šta se događa među mladima. Tako da oni se uzmu nekoliko mladih, pitaju ih za mišljenje i tako mladi u biti govore
imaju svoj glas. Pruža mladima da imaju svoj glas i da imaju gdje iskazati svoje mišljenje, svoje stavove i slično. Isto tako obraća se tome o temama koje su aktualne među mladima i temama koje su njima bitne. I oni su toliko popularni da evo za 1. april oni su cijeli dan imali niz nekakvih šala koje su objavljivali i to je dospjelo kod nas u dnevnik kao ozbiljna informacija. Dakle, oni su toliko uspjeli steći nekakav status ozbiljnog portala da ih vijesti koriste kao izvor. Tako da to je baš super, baš je fora. Zamislite kad je tako jedan portal dospio na dnevniku. Da ja sad probam da sumiram sve što smo rekli. Dakle, mladi, kreatori, stvaraoci medija, dobro nas slušajte, tražimo prostora, vremena, prilike, sredstava i slobode da kreiramo zapravo sadržaj koji nas interesuje, sadržaj u kojem smo mi sami, u kojem su obrađene teme koje nas interesuju i bit ćemo na dobitku i mi i vi, jer mi dobijamo sadržaj koji nas interesuje, a vi dobijate publiku koju ste davno, nažalost, izgubili. Društvo, ja sam stvarno uživala sa vama, bilo mi je super, nadam se da ste i vi uživali, drago mi je što sam čula da neke stvari jesu zajedničke svima nama u regionu, opet kod nekih postoji nekih variteta, nešto drugačije i nadam se da ćemo se možda čak sljedeće nedelje družiti sa nekom drugom temom, možda lažne vijesti, kako zaobići lažne vijesti i preći preko njih ili nekom drugom, vidjet ćemo, možda nam neko od naše drage publike u komentaru ostavi neku zanimljivu temu, da čujemo od vas da li je vama bilo zabavno. Meni je bilo stvarno super i ova prilika pričati s vršnjacima mojim iz cijelog regiona je nešto predivno da vidim da nije tako loša situacija, da ima još prilika za mlade i da će se naš glas čuti. Meni je također bilo stvarno super i želim da se zahvalim i tebi, Kristina, i Hexatormu na pozivu. Bilo mi je super družiti se s vama, razmijeniti neke nove informacije, nešto sam novo čula, nešto sam novo saznala, tako da nadam se ja možda uskoro nekom ponovnom druženju s vama. Evo i ja se pridružujem ovim dragostima, jako mi je drago da smo se upoznali, da smo pričali danas, da ćemo da pričamo u budućnosti, jer zapravo vidimo koliko smo slični, koliko imamo iste probleme, koje ćemo verovatno, ja sam prilično siguran da je tako, zajedno lakše da rešimo, jer nas onda ima više, a to je jako važno, tako da radujem se stvarno svim narednim emisijama, podcastima i razgovorima. Ja bih nam još jednom prije samog kraja čestitala jer smo mi upravo sada stvorili jedan sadržaj za mlade, iako smo to možda nesvjesno radili, a sve vas mlade, naše vršnjake, možda i one starije koji su nas gledali, koji ste nas gledali, pozivam da zapratite Hexatorm YouTube kanal ukoliko već niste, da odgledate ovaj podcast do kraja, podijelite ga sa svojim društvom i u komentarima ostavite predloge, kritike, možda neke zamjerke, ali nadamo se predloge i fine komentare. To bi bilo to, društvo, pozdravi vama, pozdravi našim gledalcima, ćao!